Pera među Pivljanima. Petar Božović ovdje u Pivskom manastiru. Eto, posle mnogo godina gledajući kako se podiže i sakuplja kamen po kamen ovaj istorijski duhovni centar pravoslavlja i srpstva, doživio sam da vidim ovu lepotu i mali deo raja i mira. I to u trenutku kada sam sa sobom rešavam neke svoje životne odluke, gde sam rešio da se malo posvetim sebi. Baš govorim igumanu da do sad me Bog čuvao, ali ja sam to malo zaboravio pa mislio da samo on treba da vodi računa o meni, a ne i ja. Piva i tvoj kraj, Kolašin. Pa ima mnogo sličnosti. Uopšte sever je nešto drugo od juga ili od stare Crne Gore, kamenite 4 nahije i to basena Skadarskog, pa onda Primorje, to je sve ono što krasi Crnu Goru kao valjda najlepše parče zemlje na kugli zemaljskoj. Jer na takvom malom prostoru vi nemate za svakih 30 km promenu raznog ambijenta. U čudima ljudi, u toploti, studi, šume, kamenje, jezera. Zaista, ne znam šta smo Bogu skrivili da na ovako malom prostoru i ovako mali broj ljudi ne živi blizu dostojanstva čoveka. Kažeš da si ovdje nekad imao prijatelje? Imao sam i to drage prijatelje. Počeo od Boška Markovića, čuvenog ugostitelja sa Mioske. I mi smo tu dolazili kad smo se spuštali niz Staru, njegov sin Milun, Boba Vlahović, moj brat, sin Veljka Vlahovića, Joška Broz, Josip Broz, unuk Josipa Broza. Mislim, što se tiče tih, Milun, Radenković i ogromno društvo koje je išlo s plavovima. A onda smo tu imali brodove. Milun i ja smo imali jedan ribnjak, onako, više iz zadovoljstva nego iz nekog biznisa. Mnogih od njih nema. Nema ni mog brata, nema ni mog dragog prijatelja Boška Markovića. A mi smo se razišli malo na druge strane. Ali ostaje uvek jedno sećanje kao zrno nekog divnog druženja sa ovim svetom ovde, sa narodom. Piva je, kažu, kraj koji ima, kad bi gledali procentno po stanovništvu, najviše doktora nauka, najviše akademika. Zašto? Ovdje je Bog najbliži čoveku. Tu se nalaze dormitor, vojnik, tu se nalaze ostaci i slavne i mučne istorije. Na kraju kraja tu je Pivski manastir kao svedok opstanka. Tu je Pivski manastir kao svedok jednog nesvakidašnjeg osjećanja svoje pripadnosti, kao što je uradio Mehmet Paša Sokolović, koji je obnovio i Pećku patrijaršiju i Pivski manastir, bio donator, i to je jedina ikona koja postoji sa muhamedanskom kapom na glavi, gde se i silni Smailaga Čengić klanjao i nije dozvoljavao da se taj manastir ruši, koji u svom predanju od jednog od svojih dijaka ima i to predskazanje da će doći vreme kada će morati da dođe voda i da će manastir pobeći od te vode. Eto, manastir je pobegao i od vode i od prirodnih sila s pomoću Boga, a eto nas ovdje šačica ljudi, ne možemo da se dogovorimo kako da podjednako uživamo u ovoj lepoti. Pera među Pivljanima kao svoj među svojim. Tako je.